Reka ambifurize icyumweru cyiza cyane, nizere ko mumeze neza cyane, anizere ko mugiye kuba amugisoza neza cyane. Hari imikino myinshi itandukanye, nizera ko rwose mumeze neza cyane. Bari mu ngo abasohotse ahantu henshi hagiye hatandukanye, muri kugenda muri rero match zigiye zitandukanye kabisa, nizera ko namwe mumeze neza cyane. Bagiye mu birori bitandukanye namwe, nizera ko ibintu bimeze fresh kabisa. Iyi ni Alphonse Sport TV, nizera ko umeze neza cyane. Wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora kabisa, iki nicyo gihe cyawe kugira ngo uyikore, tukomeze kugenda tubana neza cyane gatanu kuri gatanu. Amakuru ya siporo atandukanye yo yamaze cyangwa se byamaze kuba biba umuco, uko rwose ugomba kuyasanga hano kuri Alphonse Sport TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Turaza kuba dore ku ikipe y'igihugu Amavubi, uko uyu munsi kabisa haje kwasohoka abakinnyi bagera kuri 28 izaba yifashishije mijonda rero rya shani ryo gushakisha itike yo gukina igikombe cy'Afurika cy'abakina ku mugabane nyine wa Afurika. Birumvikana akaba rero abakinnyi bagera kuri 28 baje kuba abahamagarwa. N'umukino ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba yakiramo ikipe y'igihugu ya Djibouti. Umukino wa tariki 27 Ukwakira ubera kuri Stade Amahoro, wo kwishyura rero uzabe tariki 31 Ukwakira, nabwo uzabe ubera muri Stade Amahoro. Urumva imikino yose ibiri Djibouti izabe ikinira hano mu Rwanda rero birumvikana kabisa, akaba ari uko bimeze. Tuze kureba muri Rwanda Premier League, hari imikino myinshi itandukanye rero yaje kuba iba ku munsi w'ejo. Ikipe ya Rayon Sport yitwaraga neza cyane, itsinda ikipe ya Bugesera ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Tuze kugenda tubigarukaho turebe uko umunsi wa shampiyona waje kuba ugenda. Haza kuba none kandi imikino myinshi itandukanye, ubwo ekipe ya abavandimwe, umukino waza ikipe y'abavandimwe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Bugesera uza kuba rero ugenda usubikwa. Umukino uza kuba nyine cyangwa se waje kuba nyine usubirwamo cyangwa se waza kusubirwamo kuri uyu munsi. Tuze kureba byinshi bitandukanye rero byaje kuba biranga uyu munsi wa shampiyona yo mu Rwanda. Ubwo nabone ko nyine byumvikana ko ni umukino nyine ugiye kuba cyangwa se ni shampiyona igiye kuba isubitswe gato, dore ko ku munsi w'ejo rwo ikipe y'igihugu Amavubi izaba itangira imyitozo. Tuze kwerekeza muri Rwanda Premier muri umugabane w'i Burayi muri Premier League. Premier League imikino nayo yaje kuba ikomeza cyane kuri uyu munsi, nyuma yuko amakipe ejo rwose nka Arsenal itabashije kuba igenda yitwara neza cyane. Ikipe ya Manchester City gukina n'ikipe ya Wolves bafite igitego cyangwa se bari kunganya igitego kimwe kuri kimwe bageze ku munota wa 73. Ikipe ya Wolves itsindiye umuvandimwe bita Strand Larsen ku munota wa 7, kiza kuba gitsinda rero na Josko Gradjeri ku munota wa 63 aza kuba ayishyura. Biracyari igitego kimwe kuri kimwe. Tuze kureba indi mikino myinshi itandukanye rero iri kugenda ikinwa birumvikana. Ku isaha isa 11 n'igice ikipe y'abavandimwe ya Liverpool aza kuba ikipe ya Chelsea, mu gihe kandi ikipe ya Nottingham Forest ku isaha y'isa 3 iraza kuba ikipe ya Crystal Palace. Tuze kureba n'indi mikino yabaye ku munsi w'ejo. Ikipe ya Arsenal itwaraga nabi cyane itsinda ikipe ya Bournemouth ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Arsenal iza kubona n'ikarita itukura. Tuze kureba n'andi makipe atandukanye. Tuze guca muri La Liga ku munsi w'ejo, ikipe y'abavandimwe ya Real Madrid yatsindaga rero ibitego 2 kuri kimwe. Kylian Mbappe yatsinze, Vinicius nawe aza kuba atsinda kabisa igitego. Njye kandi tuze kureba ku mikino iraza kuba iba kuri uyu munsi. Ikipe ya Mallorca yamaze gutsinda ikipe ya Real Vallecano igitego kimwe ku busa, mu gihe kandi ikipe ya Atletico Madrid yo umukino umaze gutangira hashize iminota 15 cyangwa se iracyanganya gusa n'ikipe ya Leganés. Birumvikana ku munsi w'ejo Real Madrid nyine yatsinda ikipe ya Celta Vigo, ndetse kandi ikipe ya Real Sociedad yatsinda ikipe ya Girona, ndetse n'indi mikino kabisa tuza kugenda rero tugarukaho. Tuze kureba ko Barcelona bimeze muri rusange ndetse n'andi mashampiyona atandukanye tuza kugenda rero tuyagarukaho gatanu kuri gatanu hano. Nizere ko Alphonse Sport TV rwose mukomeza kugenda mukora subscribe, mukoreshe ndetse na comment kugira ngo dukomeze kugenda twaguka muri rusange. Yes, ubwo reka duhere kuri ekipe y'igihugu Amavubi yamaze kuba rwose yamaze kuba isohora urutonde rw'abakinnyi izaba yifashije mu mikino ya CHAN. Ni umukino
w'ijonjora rya mbere bazaba bakina muri ikipe y'igihugu ya Djibouti. Akaba ari umukino uzaba tariki 27 ukwakira kabisa. Rero ubwo ni ukwezi kwa 10 irumvikana, bakazongera gukina umukino wo kwishyura tariki 31 z'ukwezi kwa 11 birumvikana. Ikipe n'ubundi nyine ya Djibouti ikaba ariyo izakira ikipe y'igihugu y'u Rwanda tariki 31 ariko ikabakirira kuri stade Amahoro. Ubwo rero icyatumye rwose uyu mukino ukinirwa mu Rwanda nuko rwose ikipe nyine y'igihugu ya Djibouti yasabye u Rwanda ko yazabakirira hano rero kuri stade Amahoro. U Rwanda rugakuba rero rugenda rubyemera. Birumvikana ko harimo na avantage ikomeye cyane kuba wakirira imikino ibiri yose mu rugo. Nta ikipe y'u Rwanda ntago yakabyanze rwose, ni ibintu byaba ari byiza cyane. Rero ubwo bivuze ikivuze ko nyine ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyine yaje kuba igenda ibyemera, iravuga ati nta kibazo rwose, ati ubwo nukuza rwose twaba nyine twakinira uyu mukino nyine hano mu Rwanda. Ubwo ni imikino ibiri yose izabera mu Rwanda tariki 27 ndetse na 31, akaba rwose rero ari uko ibintu bizaba bimeze. Dore ko ikipe y'igihugu ya Djibouti yamaze kuba igera mu mwiherero kuzaba nyine icakirana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda birumvikana. Ubwo rero ko bimeze nta kundi nuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyine yamaze kuba ihamagara abakinnyi izaba ikoresha mu mikino nyine y'ijonjora rya shani, ijonjora nyine rya mbere birumvikana. Akaba nyine ari shani izabera mu bihugu rwose nka Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Akaba izo nyine zizaba zakira imikino ya shani ya 2024 kabisa. Rero akaba ari imikino nyine izaba itsangira rwose rero hagati ya tariki ya 28 Gashyantare umwaka 2025. Ubwo rero muri abakinnyi baje kuba bahamagarwa n'umutoza w'Amavubi bamwita Toxesen Frank, akaba yaje kuba nyine ahamagara abakinnyi bagera kuri 20 kabisa n'umunani. Mwizamu yitwa Adolphe Hakizimana akina ikipe ya AS Kigali, akaza Gadi Muhawe nayo akiyafatira ikipe ya Gorilla, akaza Patient niyo ngira akinira Polisi FC, akaza Fisi Habineza akaba akina ikipe ya Etoile de l'Est, akaba ari umusore uri munsi y'imyaka 20. Akaza rero abadefenseri yitwa Fitina Umurenga Rayon Sport, amwita Gilbert Byiringiro APR FC, Christian Ishimwe APR FC, Claude Niyomugabo APR FC, Clement Anigena APR FC, akaza Yunus Ushimimana APR FC, akaza Jean Hirwa akina ikipe ya Bugesera, akaza Ndayishimiye Thierry akina ikipe ya AS Kigali. Kuri bakina hagati yitwa Kevin Muhira akina ikipe ya Rayon Sport, akaza Didier Ndayishimiye AS Kigali, akaza Bosco Ruboneka APR FC, akaza Simao Iradukunda akina ikipe ya Polisi, akaza Pacifique Ngabonziza Polisi, akaza Fabien Nkundimana akina ikipe ya Marine, abarutayizamu rero bamwita Ramadani Yibizi akaba akina ikipe ya APR FC, akaza Arsene Tuyisenga akina ikipe ya APR FC, akaza Olivier Dushimimana wa APR FC, akaza Misha Gilbert wa APR FC, akaza Iraguha Haji akina ikipe ya Rayon Sport, akaza Kabanda Serge Gasogi United, akaza Taiba Ambonye Umwami akina ikipe ya Marine FC, akaza Oze yabivuze akaba akina ikipe ya AS Kigali. Akaba rero nabo basore baje kuba rero bahamagarwa bazatangira imyerero ku munsi w'ejo kuwa mbere. Akarwo rero bazaba rero bakabisa berekeza muri kampu bitegura ikipe y'igihugu rero ya Djibouti tariki 27 z'ukwezi kwa 10. Akaba rero rero kabisa uyu mukino bazaba awukina, umukino wo kwishyura uzabe tariki 31 n'ubundi ikipe ya Djibouti nyine izaba yakira ikipe y'u Rwanda kuri stade Amahoro, kuko ikipe ya Djibouti yakomeje kugenda ibisaba ko yakakirira umukino w'u Rwanda ndetse na Djibouti ukaba wabera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba nyine ari imikino izakinirwa mu bihugu bigera kuri 3 bizakina nyine iyi mikino ya shani, ni igihugu cya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Akaba rero ari imikino izaba hagati ya tariki ya mbere ndetse na tariki 28 Gashyantare umwaka 2025 kabisa. Rero akaba ari igikombe nyine cya shani kizaba kigenda agikinwa. Ubwo rero kureba nimba ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba yitwara neza, dore ko iheruka mu mikino ya shani
mu mwaka wa 2021 nyuma yuko rutakinnye iya 2022 yabaye 2023 birumvikana nyuma yo gusezererwa rero na ikipe igihugu ya Ethiopia mu ijonjora rya nyuma rero kabisa akaba ari uko bimeze rero kuri iyo nshuro rwose ikipe y'igihugu rero y'u Rwanda izaba itekera ikipe ya Djibouti rero kazaba ihura n'izahura cyangwa se n'izaba yarokotse hagati ya Sudani y'Epfo ndetse ya Sudani y'Epfo na Kenya mu ijonjora rya kabiri rero rizakinwa mu Ukuboza kabisa rero akaba ariyo uko bizaba bimeze ubwo nyine izaruka hagati y'ikipe y'igihugu ya Kenya ndetse n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu seba yatsinze ikipe y'igihugu ya Djibouti rero yazahura imwe cyangwa se yazahura n'imwe muri ayo ma ekipe rero yombi kabisa akaba ari uko bimeze rero biri kuvuga ngo ikipe nationali y'igihugu kabisa rero akaba ari uko ibintu bimeze muri rusange. Yes, ubwo rero katageze muri Rwanda Premier League ni shampiyona y'u Rwanda yari yakomeje ku munsi w'ejo kabisa abantu bagenda abigaragaza 5-5 nk'ikipe y'abavandimwe ya Etincelle yagayaga n'ikipe y'Amagaju ibitego bigera kuri 2-2 rero ni igitego cyinshi cyane cyarangiye ikipe y'Amagaju iyoboye dore ko yari yamaze guterekamo ibitego bigera kuri 2 ku munota 17 ngo bita Masudi yaje kubaterekamo igitego cya mbere cy'Amagaju ku munota wa 25 bamwita Serafina aza kubaterekamo igitego cya kabiri igice cya mbere kirangiye ibitego 2 ku by'Amagaju ku busaruro bwa ekipe ya Etincelle umukino wabereye kuri stade Umuganda igice cya kabiri rero umuvandimwe bita Kakure aza kuba yishyura igitego cya mbere ku munota 55 ku munota 59 bamwita niyo nkuru aza kuba aterekamo igitego cya kabiri umukino urangira ikipe y'Amagaju inganya n'ikipe ya Etincelle ibitego bigera kuri 2 byose kuri 2 kabisa ubona ko rwose n'umukino waberaga nyine hariya kuri stade Umuganda ikipe y'Amagaju nayo isigaye itsinda ibanje yaza bakayishyura ubona ko rwose defense yayo cyangwa se concentration yabo mu mukino bamaze gutsinda rwose igoranye kabisa birumvikana ubwo kandi umukino wundi wabaye ni umukino waza ikipe ya Muhazi United yatsindaga mu ikipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa ikipe rwose ya Rutsiro yaje kuba itsinda ibitego bigera kuri 2 byose babyanga kabisa baza kuba ko yari oruje ubwo iki gitego kabisa cya abavandimwe cya Rutsiro rwose cyaje kuba kiterekwamo rwose kiza kuba kinasoza rero uyu mukino rwose rero kabisa abigenze gutyo ikipe y'abavandimwe ya Rutsiro itaha imara masa inkuba zesa za Scovia kabisa ziza kuba rero zitwara nabi imbere y'ikipe ya Muhazi United kabisa rero biza kurangira igitego kimwe ku busa mu gihe kandi ikipe ya Musanze yanganyaga ikipe ya Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe kabisa akaba ariko rero umukino waje kuba nawo ugenda urangira muri rusange igice cya mbere cyarangiye ruza ku busa ubona rwose ibitego byose byaje kuboneka mu gice cya kabiri cy'umukino undi mukino waza ikipe ya Rayon Sport yari yakira ikipe ya Bugesera iriza kurangira rero ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Bugesera ibitego bigera kuri 2 byose ku busa rero akaba rero ari igitego cya mbere cyatsinze ku munota wa 20 gitsindwa na Andiaye ku munota wa 20 kabisa kuba agiterekamo kabisa Fari nawe aza kubaterekamo igitego cya kabiri ku munota wa 80 biza kurangira ikipe ya Rayon Sport yitwaye neza cyane itsinze ibitego 2 ku busa bwa ekipe y'abavandimwe rero ya Bugesera kuri uyu munsi rero hari imikino itandukanye kabisa igiye kuba imanuka mu kibuga muri rusange ikipe kuri ubu ngubu ekipe y'abavandimwe ya Marine iri kunganya igitego kimwe kuri kimwe ikipe ya Kiyovu Sport ikipe ya Polisi ikipe ya Gorilla bageze ku munota 90 baranganya ubusa ku busa match ya APR ndetse rero na Agasogi United rero nayo biraza ko nyine igenda isubirwamo birumvikana kabisa rero tuza kuba tumenya ibyavuye muri uyu mukino kabisa uko biza kuba abigenda ubwo rero kabisa nuko shampiyona ku munsi w'ejo yagenze irakomeza kuri uyu munsi ari nako rero ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba ijya muri kampo rero ubwo byumvikana ko shampiyona igiye kuba isubitswe
ku munsi tuzaduka ku rutonde rwa shampiyona ko bizaba bihagaze muri rusange. Twihuta cyane twageze ku mugabane w'i Burayi turebe match rero zigiye zitandukanye. Mu kanya gato ikipe ya Manchester City imaze kuba itsinda ikipe ya Wolves ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe, bisabye ku munota wa gatanu w'inyongera. Iminota 90 yo yari yaje kuba n'ubundi irangira kugira ngo ikipe rero ya Manchester City ibashe kuba itsinda ikipe ya Wolves ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'umuvandimwe w'umwita Jordan Larsen ku munota wa 7 wose n'igitego n'abatsindiye Wolves igitego kimwe rukombe rero kimenetse muri uyu mukino. Mu gihe kandi ikipe ya Manchester City ku munota wa 33 bamwita Josko Gvardiol kabisa, akaba umaze kuba atsinda igitego cya mbere ikipe ya Manchester City ku munota wa 33. Ku munota wa 90 abongeye iminota ku munota wa 5 w'inyongera bamwita irusange. Yesugura mu indi mikino ikomeje kugenda iba rwose ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu kanya ku isaha 11 n'igice ikipe ya Liverpool yaza kwakira ikipe ya Chelsea ku isaha 11 n'igice birumvikana. Ikipe ya Nottingham Forest yakira ikipe ya Crystal Palace ku isaha 3. Mu mikino yagiye ku munsi w'ejo Bournemouth kabisa yatsindaga ikipe y'abavandimwe ya Arsenal ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Mu gihe kandi nyine uwo bita William Saliba ku munota wa 30 yari yaje kuba rwose rero abona ikarita y'umutuku. Uwo bita Ryan Christ ku munota wa 70 yaje kubaterekamo igitego ku munota wa 79 kuri penalty bamwita Justin kabisa aterekamo igitego cya kabiri cy'intsinzi rero cya ekipe y'abavandimwe ya Arsenal kabisa rero iza kuba rwose rero igenda ititwara neza n'amanota ya 17 kuri ubu maze kubirishwa rero amanota agera kuri 3 na ekipe y'igihugu na ekipe y'abavandimwe ya Manchester City kabisa rero urabona ko na ekipe ya Arsenal igiye kuba itahura n'ibintu byiza cyane kabisa rero itangiye kugenda isigara. Ekipe ya Southampton yatsinzwe n'ikipe ya Leicester City ibitego 3 kuri 2 ku munsi w'ejo. Everton itsinda ikipe ya Everton Town ibitego 2 ku busa. Aston Villa itsinda ikipe ya Fulham ibitego 3 kuri 1. Ku mpande zombi habonetse amakarita atukura. Brighton itsinda ikipe ya Newcastle igitego 1 ku busa. Manchester United kabisa itsinda ibitego 2 kuri 1 ikipe ya Brentford. Ekipe ya Manchester City umuvandimwe witsa nyine witsa Ten Hag igitutu kigenda kigabanuka. Tottenham Hotspur yanyagira ikipe ya West Ham igitego 4 kuri 1. Ekipe ya West Ham ibona ikarita y'umutuku. Muri La Liga Santander kabisa bimeze bite uko munsi w'ejo rwose ikipe ya Real Sociedad yatsinda ikipe ya Girona igitego 1 ku busa. Real Madrid itsinda ikipe y'abavandimwe Celtic ibitego 2 kuri 1. Kylian Mbappé atsinda ndetse na Vinicius Junior atsinda igitego cya kabiri. Real Betis yatsindaga Osasuna 2 kuri 1. Atletico Club itsinda Espanyol 4 kuri 1 kabisa. Akaba ari uko ku munsi w'ejo imikino ariya mu gihugu cya Espagne yari imeze muri shampiyona yayo. Ubwo mu gihe kandi uyu munsi w'isaha 3 Valencia iraza kwakira ikipe ya Las Palmas. Mu gihe kandi ikipe ya Barcelona iraza kwakira ikipe ya Sevilla ku isaha 3 birumvikana. Villarreal yakira ikipe ya Getafe ku isaha 12 n'igice. Ubwo rero kandi kabisa ari umukino uri kuba ikipe ya Atletico Madrid bamaze kwitambika igitego ku minota 49 itsindwa n'ikipe ya Leganés 1 ku busa. Mu gihe kandi ikipe rero ya vanwe ya Mallorca rero match yaje kuba irangiye itsinze ikipe ya Rayo Vallecano igitego 1 ku busa. Akaba ari uko bimeze, akaba ari uko rwose ibintu byifashe kabisa, byifashe bimeze neza cyane mu gihugu rero cy'abavandimwe cya Espagne, akaba ari uko bimeze muri rusange kabisa. Ubwo rero ku rutonde rwa shampiyona rwose uko ibintu bimeze hariya mu gihugu cya Espagne, ekipe y'abavandimwe ya FC Barcelona ifite amanota 28 birumvikana, ariko iracyafite umukino itarakina. Ekipe ya Real Madrid ku mwanya wa kabiri n'amanota 28 mu mikino igera ku 10. Birumvikana ko rwose ni ekipe nyine
ekipe y'abavandimwe ya Barcelona iramutse itsinze umukino izaba ikina umunsi wabo nyine wa 10 kabisa n'ubundi yahita ikomeza rero yizira ku mwanya wa mbere irushanwa utagira kwa ekipe ya Real Madrid akaba ari uko ibintu bimeze muri rusange kabisa mu yandi mashampiyona atandukanye rero nizera ko naho ibintu bimeze neza cyane. Ligue E barakinaga birumvikana imikino itandukanye kabisa Ligue E kabisa abameze neza cyane. Ekipe ya Angers iri gukina ikipe ya Toulouse bari ku minota 29. Ekipe ya Angers ifite igitego kimwe ku busa bwa Toulouse birumvikana. Nantes na Nice bari gukina n'ubusa ku busa. Ekipe ya Auxerre na Reims bari gukina ku minota 29. Ye Auxerre imaze gutsinda igitego kimwe ku busa ikipe ya Reims. Nje kandi ikipe ya Lyon ku munsi uyu munsi yatsinze ikipe ya Le Havre ibitego 4 ku busa. Paris Saint-Germain itsindiye Strasbourg ibitego 4-2. Saint-Etienne itsindiye ikipe ya Rennes ibitego itsindwa na Rennes ibitego 2 ku busa kabisa kabaruko rero muri Ligue E byifashe rero. Paris Saint-Germain nk'ibisanzwe ni ya mbere n'amanota 8, Monaco ya kabiri n'amanota agera kuri 4, Marseille ku n'amanota agera ku 8 kabisa akaba ari uko bihagaze tonde rwa championnat uko bihagaze. Utari kwa shampiyona bihagaze mu gihugu cy'Ufaransa ntagara amanota 8 ahubwo ibyo ni ibitego bazigamye. Ekipe y'abavandimwe Paris Saint-Germain ifite amanota agera kuri 20. Munyekana ikipe ya Monaco ifite amanota agera kuri 20 nayo ku mwanya wa kabiri. Ikipe ya Marseille ku mwanya wa 3 amanota agera kuri 18. Ekipe rero iri ku mwanya wa nyuma bayita Montpellier ku mwanya 18 n'amanota agera kuri 4. Ikipe yatunze ku mwanya wa 12 n'amanota agera kuri 5. Reka adusoreze ku muvandimwe bamwita Paul Pogba amaze kubatandukana n'ikipe y'abavandimwe ya Juventus nyuma y'uko rwose umugabo bimaze gutangaza ko azaba agaruka mu kibuga mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha nyuma y'uko yari afata ibihano by'imyaka igera kuri 4 atagaragara mu kibuga rero aza kuba ajurira iki cyemezo cy'urukiko aza kuba agabanyirizwa rero kijya ku mezi 18 igihe azaba cyangiza mu kwezi kwa gatatu kwa 2025 akaba rero yakuzagaruka mu kibuga nyuma kamaze gutangaza yuko ashobora cyangwa se yakishimira kongera gukina ikipe ya Juventus ariko perezida w'iyi ekipe yaje kuba rwose avuga ko bagomba gutandukana n'uyu muvandimwe bita Paul Pogba bazana ko bitangaza ko bamaze kuba batandukana. Ubwo rero gihanye nuko umuvandimwe rwose rero bita Paul Pogba agomba kwishakira nyine iri ekipe byo ko umugabo yakomeje kugenda arangwa n'ikibazo kimwe kuva yagera mu ikipe ya Juventus avuye mu ikipe ya Manchester United. Uyu musore yava gukina ikipe ya Juventus mu kwezi kwa 11 ubwo bakinaga n'ikipe ya Empoli yaje kuba yinjira mu kibuga asimbuye kabisa rero akaba ari uko bimeze. Ngo randi furizi byiza cyane nizera ko mumeze neza cyane kabisa mukomeza kugenda mukora subscribe kuri Alpha Sport TV nizera ko ibintu bimeze neza cyane kabisa ibintu ari mu moto